Amen. Bazalwane. Ngithathele ithuba ngibingelele uMangcwele ubuholi walomkhumbi lesikubo. Haleluya. Bese ngiyathoba kubadali bethu. uNkulunkulu nasibusise ngabo kulesikhathi bazalwane ukuthi yibo labatawuthatha impilo yethu bayiholele kuye. Haleluya. Amen. Bazalwane, siyabonga ukuthi sinebatali labasithandayo, sinebatali labasaba uNkulunkulu ngoba ngeke ngeluthando lempilo yabo bakhona ukusithanda. Haleluya. Sibalo sinehibahiba kodwa ngenxa yokuthi bona basabe uNkulunkulu. Haleluya. waseNkulunkulu ufaka lo mthando ukuthi bakhona ukuthanda lelo kudlu noma ke letile kaNkulunkulu. Amen. Aze ngakhumbule emava Jesu akhuluma naSimon alelelanga athi, Simon ndodana kaJona, ngabe uyangithanda yini kwendlula laba labanye? Haleluya. Lethi live laNkulunkulu waphendula wathi, yebo Nkosi ngiyamthanda. Wathi nangabe uyamthanda nakade mfutami. Haleluya. Waphinde wabuda wathi uyangithanda yini? Wathi yebo Nkosi ngiyamthanda. Wathi nangabe uyangithanda naka lamawudlu. Haleluya. Lithi waphinde wabuda kwesithathu lapha khona wagcina Simon Petrus akhala. Haleluya. Sathi Nkosi nguwe lo wathini. Amen. Haleluya. Bazalwane, wangathi nathi ngafika esigabeni lapha khona sesithi Nkosi kwathi wena. Amen. Sithi sisho njalo kube kulokuthi siyathi ukuthi inhliziyo yethu sidinikele kuye wonke. Therefore umthanda kwethu kwadiwa nguye. Haleluya. Bazalwane, ngingumntana kaNkulunkulu. Bazalwane, ngitelwe kabusha. Amen. Uyabuda noKodima ngalenyelanga uJesu uthi yini le ngingayenda uze ngiyawungena ebusweni. Uthi Jesu ngicinisile ngithi ngaphandle kokuthi umuntu atalwe kabusha. Haleluya. Ngeke azawubona umbuso kaNkulunkulu. Haleluya. Nami ke bazalwane ngitelwe kabusha. Lithi live laNkulunkulu sitalwa ngokukholwa. Amen. Lokukholwa ukuthi nembala kaNkulunkulu nguye uNkulunkulu ophilayo. Amen. Bese siyedlula sikholwa ukuthi nembala wayithumela indodana yakhe ukuthi ayide itosifela etoneni tethu sihlengwe ngale ngadi yayo ukuze ukuthi ngenxa yale ngadi sikhole ukuphinde sichumane naNkulunkulu. Lithi ke nasikholwe lo sase siyavuma ngemlomo wethu ukuthi nembala yena yedwa uyinkosi. Haleluya. Kuba kusinziswa kwethu lokho. Haleluya. Bazalwane, kude lokukhulu bazalwane lekubikhathi sesiyakwenda noma ke bese kumbe sithi juba kuze kuphume ingadi. Haleluya. Ingadi nje yaphuma kwabakanye yenene, ingadi yendodana yaNkulunkulu eJesu Kristu. Kwethu ukukholwa kuyo sikhole nasemsebenzini wayo leyeda yatowenda emhlabeni. Amen. Bazalwane, nami ke ngakholelwa kuyo ngase ngiyavuma lokuthatha lesinqumo sekuthatha lempilo yami ngiyinikele kuye. Amen. Bazalwane, ngiyambonga nje uNkulunkulu ukuthi ngingumntana. Haleluya. Ngisakhula nami lambusweni wakhe ngisadla lokho lemphakelwa bona kuze ngikhule. Amen. Namuhla ubone ukuhle yena ukuthi ngingema phambi kwelibandla ngihlephule lokho lesengike ngakudla. Bazalwane, haleluya. Noma ke ngithule ubufakazi phambi kwelibandla. Haleluya. Uyangithobisa bazalwane ngoba akusiyo into lelula. Amen. Akusiyo nento ledayilekako bazalwane. Ingcenye lomunye ngabe sashona kati xoxela yemfana athi bangcono kumbe boba bemkhwanazi nabo babedlamini nabo make masilela bayakhona bona bazalwane, akusiko kukhona. Amen. It is about ukuvuma ukuthi Nkosi, here am I available, then work according to your will. Amen. Hayi ngoba bazalwane emahloni side sinawo bazalwane. Amen. Le ube bengingathiwa ngime kumele letinye tindzaba kambi kwenu bazalwane kungendeka ngabe vele ngicela litolo. Amen. Ngabe sizathu ngisifuna ngize ngisithole sekungakhona. Haleluya. Bazalwane, bathi nje bese kuba nalokuthi ngethemba lokuthi lona lengidekte ukukhuluma letindzaba takhe nguye lotawufaka lamagama lamlonyeni wami. Haleluya. Nguye nalo wathi kusethi inhliziyo tenu yini letitayiva naletingeke tiyive. Amen. Bazalwane, haleluya. Siyambonga nje uNkulunkulu timbula sendela tona bazalwane
uyathi na utinika lesikhathi sekubuka lokuthi ngelanga lisina lishona nje nasungena lapha eDingulishele bese ulicala phansi lelanga uyabuka ukuthi ngivuke ngenananga ngisenda lokwendele lo haleluya mina ngile mimangaliso bese uyayibona ukuthi yibonini nana bese kusebenza emandla kaNkulunkulu hawunalana utile naloko kwendile amen bazalwane bese sekuvuka nje lendumiso athi umhlabeleli uncane kubonga kwethu ukhulu lasendela kona athi lo munye asubale letibusiso takho bala nje ngasinye ubuke ukuthi ngabadidimeki amen bazalwane ukhanza ukuthi nathi uyadibana dibaleke haleluya siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngaloko amen bazalwane ngitawucela ngafishane sibukisana nenjinani mavesana lamafishane sikanyekanye amen sibuke ukuthi ngabe uMongcwele namhla yini lathanze ukuthi bese ngayibuka sisehlangene phambi kwakhe amen sitawubuka encwadzini yaMateyu bazalwane njengoba kwencwadi lamalanga uMongcwele lasiholile kuyo amen sitambuka Mateyu chapter 8 hallelujah sitawube siyafunda siqala ku verse 18 size siyafika ku verse 22 amen hallelujah praise God Matthew chapter 8 sitaqala kufunda ku verse 18 sihloko sithi labangahle babe balandzeli baJesu Jesu wathi kube abone isithumbi simkakile wase uthi abewelelwe ngesheya kwelwandle kwase kufika sathi semthetho sathi mfundisi ngitakulandzela ngisho noma uyaphi Jesu wamphendula wathi timpungusha tinemigodi netinyoni tinetidleke kodwa indodana yemuntu ide indzawo yekulala iphumule lomunye webafundzi bakhe wathi kuye Nkosi asawuvumele kuqala sengiyongcwaba babe kepha Jesu wathi kuye ngilandzele uyekele labafile bangcwabami bangcwabe labafile babo haleluya sibongele mabelivi thembekile babe namhla sihlwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha thembekile ngwenyama yomndeni kaJuda uthembekile enqaba yethu akekho babelo njengawena noma linganiswa nawe sesikhona babe phambi kobuso bakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha naye babe wethu lonemusi imana yanamuhla losilungisele yona siyayemukela yeNkulunkulu ngekholwa nangekwethemba babe wethu londwele qinisa umfana asalaba uNkulunkulu wethu londwele emvilapho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha nike sibindi yeNkulunkulu khulume babe lokolo kuyinhlitiyo yakho ngegama lika Jesu bese babe somgcinisa emajolo nemacakana egameni lemfeli wethu Jesu Kristu wethembekile sambele sonke uNkulunkulu wethu londwele babe siyamiyala sathana ude sabelo kunenanzawo babe wethu londwele uyathanda ukuphithizela isindondlo ngale tikhathi njengovalidli ude sabelo babe munye nangamunye egameni lika Jesu misa babe wethu londwele liyanuka kwetindondlo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha siyakuvula babe inhlitiyo tethu sitivulela wena siyakuvula letindondlo tethu yeNkulunkulu sitivulela wena livi lakho baba lisisebende alisiphilisa lisiyale alisicondzise endleleni yekukholwa ngegama lika Jesu wethembekile Nkosi in Jesus mighty name amen haleluya amen bazalwane le ncwadi lesifunda kuyo bazalwane noma ngelelivi lesifundza bazalwane lingekubhala kwaMateyu haleluya umlomunye walabalandzisa ngevangeli ngaJesu Kristu amen lapha ke sifundza khona bazalwane sikhanza ukuthi lithi lelivi laNkulunkulu noma ke ngingakachubeki kahle bazalwane inkulumo yami nginikete sihloko lesithi kulandzela Jesu kubita kushiya konke haleluya haleluya amen kubita kushiya konke uze ulandzele Jesu amen lapha ke lasifundza khona bazalwane lithi lelivi
Jesu kuneticuku letikhona lesetimkakile haleluya kulandzela ummangaliso lawendile ngale chapter 7 haleluya ngekubhala kwaMateyu ngona ummangaliso wekucala haleluya amen bazalwane then ke siyathi bazalwane ukuthi ngekwendalo yomuntu umuntu uyawuthanda ummangaliso amen la kwendeke khona ummangaliso umuntu uhlala agijimela kuya khona amen bazalwane nalana ke bazalwane sikhanza ke sibanengi labantu bamkakile Jesu nakayicala ke Mateyu le chapter le uyicala ngekuthi kwathi Jesu haleluya amen bazalwane uyicala ngekuthi Jesu wathi kube abona isicuphi simkakile amen wase uthi akwewelelwe ngesheya kwelwandle haleluya iyamangalisa ke bazalwane lenza ukuthi Jesu sowuphilise abantu amen lapha ku verse 14 sowuphilise abantu abaningi ulimangaliso haleluya then ngekwenta njalo kusho ukuthi sekunebantu abaningi lese bane interest la kuye haleluya lithi leli vikwanela kubona ticuku temkakile so uthi Jesu asewelele ngesheya amen engcondweni yami bengingathi buta ukuthi akathathe ngani Jesu lethuba ayikhulume kakhulu etindzaba embuso wezulu amen ngoba labantu sebanengi haleluya bathi ke bese ngiphinze ngiyaphenduleka ukuthi Jesu kude la ngakubona bazalwane haleluya kude nalanga kwathi nalesingamfihlela kona akukho haleluya nawuchube kufunza lelivi lakhe kunala ethi lenza bakhona akayendanga imimangaliso leminengi enzaweni yakubo haleluya because labantu bakhona bebangamemukeli ngalethi inhliziyo yabo haleluya bazalwane lena ke bazalwane Jesu bekakhona nekubona ukuthi leticuku njengoba tithi nenkangaka la letinhlitweni tato kukhona amen it's like Jesu wabona ukuthi leticuku leti setimbekele yalo njenge solution yaletinkinga tato tesikhashana njengebazalwane banamuhla whereby Jesu simfananise nenyama amen whereby asenza banaye onke lamalanga nakhamba kahle bazalwane then immediately khanginga sengikhane sikhumbula ukuthi sicela ukuthandaza haleluya bazalwane it's like Jesu wabona lapho ukuthi leticuku leti ngilethile setingibeke njenge solution yekugula kwakhe ukuthi nathi athe kwagula ngikhona mina lekumele nilwe nalokugula haleluya abanenzaba nalele ngibushobo noma ke nalombuso lenkhuluma ngawo abanenzaba futhi abafune kuyiva lembule lokumcoka kubo ukuthi mina enyalo I am the solution to their physical needs haleluya bazalwane amen then we are decided Jesu ngazothi I decision la yena there and there uthi okay then asewelele ngeshe amen now uyilandzisa lenzaba bayilandzisa labadadisha kabandi livla ngoNkulunkulu bathi lenesheya labekuwelelwa khona haleluya lindzawo lapha khona behlala beTV amen bekumasiko laba baka Israel bebahlala la bekumele bewelele khona haleluya bazalwane behlala bantu beTV whereby bekunenhlobo lebantu labaphila khona amen ungathi uthi Jesu okay ngoba aware ukuthi nine lebe kunine letindzaba ngilethela kini antemukeli ngalendlela lebe kumele ngabe ntemukela ngayo then awuthi ngitithathe letindzaba ngisale ngihamba nato kubantu lecabanga ukuthi nangifika kubo batetemukela ngathi mbili haleluya bazalwane then immediately Jesu ayikhuluma lenzaba ukuthi akuwelelwe ngesheya sekutholakala khona lapho kunemadoda lekuvakala lokuthi abemlandzela Jesu futhi abedemisele lokumlandzela hayi ngobe bekaphilisile kuphela but abonakala amlandzela ngenxa evala lakukhuluma haleluya bazalwane lebe ngingasho ukuthi ngemadoda lafuna kuba bazalwane kube kunamuhla noma ke ngemadoda la bazalwane kube kunamuhla amen ayakhululeka lamadoda akhululwa kule nkulumo ya Jesu
lethi asiwelele ngeshe. Hallelujah bazalwane. Lithi ke leli vila uNkulunkulu as soon as ashido njalo Jesu kwasefika sathi semthetho sathi mfundisi ngiyakulandzela ngisho noma uyapi. Amen. Ingene ngakafiki lapho bazalwane ngiyanaka lokho ukuthi le crowd lekhona kube bekungilomunye umuntu. Amen. Lo ngasuye Jesu kube bekungilomunye umuntu ngabe wazama ngakho konke losemandleni ukuthi ayigcine. Amen. Because bantu bemvelo bazalwane bayayithanda i-crowd. They can do anything for crowd. Kangangobe kuphuma ingcebo kaNkulunkulu ebukhoneni kaNkulunkulu daphumele eveni dayolanza into dasekumnyameni ngenxa yokuthi they want to keep the crowds ekhathi endlini kaNkulunkulu. Hallelujah. Bahamba bashiya insinziso nemandla lebebawanika uNkulunkulu ngekuthi bagejele crowd bayiva ngathi incane. Hallelujah. Badecide ukuthi abahambe bayoyifuna ke nalo bangamane bayoyifuna ngekumnyama babuye bayibambe ngemandla kumnyama as long as they have the crowd. But Jesu la ukhombisa ukuthi akamukeli lokuthi ahlale nale crowd lasanayo leso sikhathi. Instead uveta into letayibanga le crowd ukuthi vele ibhidlike. Amen. Uthi asewelele ngesheya. Hallelujah bazalwane. Ngicabanga ukuthi kule crowd yayimfuna mbamba Jesu. Beyita ukuthi nayimbona noma ke nayimuva asho njalo ilandzele ihambe naye ngesheya. Amen. But because bebamfuna Jesu but at the comfort of their homes, at the comfort of lempilo yabo bebavele batiphilela yona. Hallelujah. Kuwelela kwa Jesu ngesheya bobenda baqala bayibuka ngalamanye emehlinza bayibuwelela ngesheya. Ngicabanga ukuthi lesikunye kwezizathu kwaba ukuthi bebade silene ngesheya akusaphili abantu bemindeni yabo. Hallelujah. Kuphila abantu beTV. Ngekwemthetho ke bazalwane labantu lebebaphila ngemithetho waMose bebakuvakalisa kakhulu lokuba beTV kwebantu labanye. Hallelujah. Because bona bebadade ukuthi bang the chosen nation. Hallelujah. Therefore bantu beTV bebababuka ngaleyo ndlela bazalwane. Hallelujah. Lesinye ngicabanga ukuthi lesinye sesizathu lebesabela abangasafuni ukuhamba naJesu baye ngesheya. Hallelujah. By so doing Jesu uyayiminimize automatically yaminimizela i-crowd yakhe. Then lokuqala ke ukuthi labantu labavakala sebakhuluma ngicale ngale sathi semthetho. Hallelujah. Leli gama laso lelithi sathi semthetho it means lo muntu ube nesikhathi leside nangabe angadalelwanga khona. Hallelujah. Ube nesikhathi leside afunza lemithetho kabantu. Uyayazi. Leli gama lakhe nalithi nje sathi semthetho it means lemithetho yaMose uyayazi. Ngingasho ukuthi uyazi njengegama lakhe because ukhule ngayo nakangabe ngaphandle kokukhula ngayo lokuthi nje abengumJuda noma ke abengumIsrael ukhule ngayo ngokuthi uchuzile yena wathi mine iprofession yami kuyawudadisha lo mthetho. Hallelujah bazalwane. Therefore sikhathi lesiningi abetholakala anabaFarisi anebaseJusi bantu lebe bakubona bakhuluma lezi zabantu. Hallelujah. Anebapriest. Hallelujah bazalwane. Lokho ukuthi uyayazi le mithetho. Hallelujah. Ithi lenzaba uthi nakakhuluma la Jesu umbinda ngekuthi mfundisi, which means nesigaba saJesu uyasi-acknowledge. Hallelujah. Uyambona kungilofanele ukuthi yena afunze la kuye, which means ukhona bese akufunzile lebekasona kusho Jesu. Hallelujah. Kunetinto letisha latithatha kuye latifunza kuye. I don't think usibeka ngambinda ngithi ngumfundisi angakake wafunza kuye. Hallelujah bazalwane. Which tells me ukuthi lo sathi semthetho lesi sasiphendukile bazalwane. Hallelujah. Sasiyimukele lenshumayelo beyifundiswa nguJesu. Uthi ke umfundisi ngitakulandzela ngisho nome uyapi. What a heart. Hallelujah. Inhlitiyo lelungele kulandzela Jesu liwonke. Amen. Ungazuthi sithi lesathi semthetho mina Jesu ngiyakashorisha ukuthi noma bonke labanye bebangasala but decide ukuthi nyalo sebabiyele emakhaya abo nezindlini zabo
sembamini ukuthi mina ngikulandzela. Haleluya bazalwane. Uthi ke ngitamlandzela noma ngabe uyaphi. Lokungitshela ukuthi bazalwane kwakuyindlela yakhe lo lesathi semthetho lesi kwakuyindlela yaso yeku assure Jesu ukuthi yena amen bazalwane wena lokulungile amen uyamlalela Jesu and you ready uhamba naye amen bazalwane and then uyayiveta le ndzaba ukuthi utamlandzela amen then ungasuthi ke Jesu umbuta ukuthi uyakwadi into lokukhuluma haleluya uthi Jesu lithi Jesu wamphendula wathi tiphungusha tinemigodi netinyoni tinetidleke kodwa indvodzana yemuntu ide indzawo yokulala iphumule amen ungasuthi Jesu umbuta ukuthi are you really sure of lelo kusho are you willing ukulandzela noma sekuthiwa ke you are out of your comfort zone are you willing ukulandzela sekuthiwa ikhaya lakho alisekho ngicabanga ukuthi njengesathi semthetho bazalwane I think even impilo yakhe social beyitha ibe ngcono kunalabaningi haleluya ngaba material things ngaba sigaba haleluya abethe nje basetudlwana kulabaningi haleluya then it's like Jesu umuntu ukuthi are you ready ushiya le status lonaso uhambe nami ungadaki ukuthi yolalaphi bazalwane nasifunza nendlela kaNkulunkulu uthi lasike seva khona ukuthi kuthiwa wabese ke Jesu uyahamba uye endlini yakhe amen akathi bazalwane noma kusengabonwa ngemini but angake ngadibana nalokuthi wahamba waye endlini yakhe wafike wageza walala haleluya bazalwane angake ngakubona amen noma ke wabese so decide ukuthi akabiyele ekhaya lakhe afike aphumule haleluya bazalwane angake ngadibana nalo lenjalo verse then it's like Jesu umuntu ukuthi already yini ukuthi from now onwards lekhaya lakho lebele comfort lengaka I believe ukuthi abelala empezeni lendofondofu I want to believe ukuthi abenendlu lenhle haleluya it's like Jesu umuntu athi already ngiyishiya nawe udangilandzela noma ngangikuphi la ngiyakhona mina ngide ngisho lemgodi la ngilala khona I think Jesu abesho ukuthi ngide ekhaya haleluya bazalwane uthi ke then are you sure ukuthi uyawukhona ukulandzela mina ngikule simo leso haleluya are you sure ukuthi you are willing kuhlupheka ngenxa yekhetha kulandzela mina amen bazalwane unfortunately asitshelwa lokuthi wabese uyahamba noma cha haleluya bazalwane then kungakulokho kungenteka kube lesathi semthetho lesi sisho njena nje kuJesu sigathe something haleluya kungenteka kube bekuyindlela yakhe ukuthi okay ngoba mina ke Nkosi ngithi ngiready kuhamba nawe so ungakhululeka ungitshele ukuthi leneshiya safike sendeni amen noma ke how long sawuhlala leneshiya for how long amen kungenteka bekuyindlela yakhe yokuchubuluda ukuthi akwehle more information so that yena atokigeta ukuthi am I going or no haleluya bazalwane but ke asathi ukuthi wadine weende njani amen haleluya bazalwane empeleni bazalwane livangeli alisibiteli ku comfort zone alisibiteli ekutheni nasingena la kuNkulunkulu sesithe kuphumula sokuthi hey suppose safa sathana haleluya lisibitela empini bazalwane we are here siyimbi yaNkulunkulu sikutho laNkulunkulu haleluya obviously sathane naye yakhe uyiphakile bazalwane but ke impilo yekukholwa impilo yekulwa njalo njalo haleluya therefore Jesu lana umvetela bona lo muntu ukuthi if ukimi you won't be u comfort zone tawuli uphilelwa uliwa la ungena kulo mbuso lo haleluya because umbuso lo se uphambene nalo mbuso lewo usoluphila kuwo ona lo haleluya bazalwane amen then ngicabanga ukuthi noma kungenteka kube Jesu abembuta ukuthi bamama ba ready yini wena ukuthi njengesathi semthetho
ukhuliswe wati ukuthi kunebantu labangakahlobi haleluya lengakamele uthi ingcolise ngabo but lenye lona sawuthwena sawungena kule lo hambo lokulandzela mina sekufanele uthi khanze unebudlelwane nebathelisi abantu bekwathi kwabangcole kakhulu haleluya because bekwathi wasibeba lo nemali yokuthela amen. Are you ready ukuthi nyalo sowuda ukhona kumindlisha nebantu lebo ubathi wena ukuthi bathelisi uready ukuthi uyawumindlisha nema-fishermen haleluya because uthi Jesu yena akakathunyelwa kulaba right noma ke kulaba kahle haleluya but uthunyelwe etonini haleluya. That is why ngalenye langa batholakala bafundisi bemithetho babuka ukuthi kanti lo muntu uhlobo lwemuntu lolotholakala adla nebathelisi haleluya udla nentoni amen bazalwane. Then ngaso sithi Jesu ukuba ukuthi ngabe wena njengoba nawe nje usadi semthetho are you ready kuyophila nalabantu laba kanjani amen. Ngiyafisa ukuthi kube manje sitsheliwe lokuthi did he go or not but ke uNkulunkulu lafihlele thile ukuthi ukujabula kuye lokho haleluya amen bazalwane. Then nawufunza livi laNkulunkulu ke bazalwane lithi encwadini yaLuka chapter 9 ngiyacela sibukeni bazalwane kafishana amen. Luka chapter 9 sifunda nje emavesi lang 23 na 24 haleluya lothole kuqala bazalwane utawufunza amen. Hallelujah. Luke chapter 9 sitawufunza kusukela verse 23 kufunzeka kanjena wase uthi kubo bonke lofuna kungilandzela kufanele adizele echathe isiphambano sakhe onke emalanga angilandzele ngoba lofuna kusinzisa impilo yakhe uyawulahlekelwa ngiyo ngoba lolahlekelwa impilo yakhe ngenxa yami uyakuyisinzisa haleluya amen bazalwane. Ungathi Jesu lesathi semthetho usikhothelana livi ukuthi lo ready kungilandzela fanele athathe isiphambano sakhe. Leli gama lesiphambano bazalwane it doesn't necessarily mean ukuthi asithathe ingodo zakhe sedle isiphambano amen. Isho ukuthi be ready ukuthwala ngamatima lokuphosa kufane nasikhathi Jesu athwele isiphambano aya eGolgotha haleluya which means be ready kulihluphekela family haleluya bazalwane. Ngileso lesiphambano lasisho Jesu ukuthi then nawuthi wena already ungilandzela be ready uthatha isiphambano sakho bese sowuyangilandzela amen. Utizele ligama letizela bazalwane ngilelinye ligama haleluya futhi lithi lelivi utakwenteka lokho onke malanga utasechatha lesiphambano sakho onke malanga hayi le day lesonvele bazalwane but onke malanga wena kusechatha lesiphambano sakho haleluya. Uzeke nami lasisouthi ke ngobe lo ngeke akwende lokho ngenxa yekutshela ukuthi hayi mina yami impilo ngiyayisizisa angifuni ihlupheke ngesiphambano uthi ithi laNkulunkulu utawulahlekelwa ngiyo impilo lebe kathi ngiyayisizisa haleluya. Bese ke uthi lekajalo lelahlekelwa impilo yakhe adecide ukuthatha lesiphambano yena ke uyawusizisa haleluya amen bazalwane. Then ungathi ke Jesu uyayibuda le ngcebo noma ke lesathi semthetho ukuthi sawuready lelo kusithala siphambano ukuthi udawuhamba nami noma ngiyaphi nje haleluya bazalwane. Lamagama ekufuna kuhamba na Jesu noma engabe uyakuphi wakhuluma na Petro wathi mina Nkosi nakulandzela noma ngathiwa uyaphi amen. Ngoba ke Jesu abemthanda Petro futhi abe close naye lithi live laNkulunkulu wamtshela ukuthi ngiyakutshela Petro ukuthi namuhla ngingakakhali igxuthi udaba ungiphilile haleluya bazalwane. Then ungazothi ke Jesu ngalokuveda lenzaba le ungathi utshela thine ukuthi if u decide ukuthi nyalo ke ufuna kumlandzela yena be ready to lose yourself and uthathe isiphambano domlandzela haleluya. Lithi livi lakhe uthi nine leni
sindwako lethanda elijokele lakini amen mina ngabe senginika lawo haleluya but ke bese uthi lelami ke lilula ngoba futhi ngimi lo ntanifundisa ukuthi lithwalwa nje amen bazalwane kumnandi lokuthi usitshela from the beginning ukuthi it doesn't mean ukuthi sithe kutolala nasifika kuye but still salifaka ijoke mane selilula kunani besiletheswa nisathana lobe kangananzaba nathi noma siyafa noma singetsinjani amen bazalwane haleluya then liyaqhubeka ke lelivi lithi ke ku verse 21 khona lapho kuleso siphithiphithi lo munye ke webafundi bakhe amen lo munye wema disciples ibeka kanjalo lesibisi lo munye webafundi bakhe wathi kuye Nkosi asawumvumele qala sengiyawungcwaba babe amen bazalwane asathi ukuthi lo mfundi ngumuphi noma lo mfundi ngu one of the 12 asathi noma lo mfundi ngilaba lebese bamthole but balemukela ngabalethe indzaba eze Jesu ministerisha lapha haleluya asathi but leswathi ukuthi lithi leli abe ngumfundi lo muntu washo lokho haleluya lithi ke wathi ngivumele ngicale uthi ke Nkosi ngivumele ukuqala sengiyongcwaba baba which means ngiyenda tokulandzela but uqala kufuna ngicale ngiyongcwaba baba amen bazalwane amen lendzaba ke lethi ufuna ke ungcwaba baba wakhe alisho leli vla uNkulunkulu ukuthi besafike lo baba wakhe amen lekunendeka kube uthi lo muntu ngiyeva uthi wena sale sisuka la ngasekhaya sihambe siyowela lwandle siyele wathi futhi awusala kufa baba wami la ngemuva ngisehambe nawe mina bese sengimukeka sithundi angathi bazalwane bathi ngiyanotha ukuthi kuyethu indalo ezemaswati nakuthiwa nje ekhaya ushonile lo mnumzane walakhaya umntu wekuqala loyaye abukwe uthi uphi firstborn son haleluya yayithwe sofikile yini lo mkhulu amen lokusho ukuthi bazalwane lokusho ukuthi lama tom noma ke lesithundi sengcwaba babe umsebenzi wakho lo mkhulu amen I assume ukuthi nala kulesizwe sema-Israel bekungumsebenzi lomgcoka wendvodzana lenzana leyo ukuthi kumele ingcwabe babe wayo yiyo lekumele ingcwabe babe which means nabo ukhonile ukungcwaba bakho wamngcwaba kahle kunedignity thinte loba nayo amen njengesani lethembekile yena umsebenzi wekufihla babe amen uthi ke lo mfundi lona ngicela ungivumele kuqala ukuthi ngiyongcwaba baba lokhu ngibanga bazalwane ukuthi ngisole lo babe bekangafi by the time ukuthi yinto yakalelo la it is because now ufunda noma ke nawubuka inqubo yala sizele kuthiwa ngama-Israelites bake baba semini bazalwane so ngihle ngiba naso isikhathi sekubuka indzaba temavi haleluya lengikwadi ngabo ukuthi umuntu nakafa bamngcwaba semdeni amen then nangabe-ke baba wakhe bese afile why atholakale ala in the beginning ngoba phela bekufanele it's obvious nasohambe uyolungiselela kumngcwaba baba but utholakala yena ula lesihloko lesila Jesu which means baba wakhe bekangafi according to my understanding haleluya but shothi yena besambona ukuthi maybe so weak noma ke so ukhule kakhulu sangafa anytime amen then uyayicabanga ke lenza ukuthi one angathi nalokuthi lela athi Jesu khona sesiwelela khona sikafike sihlale isikhathi esinganani wathi funda ukuthi asale afa baba ubike ethanda nje ngumnakethu omncane angimuke lilungelo lami njengendodana lenzala uthandwa babe ngekho ngeke ngisahlonipheke ekhaya ukuthi ungcwatshwe babe bengekho haleluya haleluya bazalwane futhi nasekhaya kunendeka abangasamthathi uthi mina kwende umsebenzi omkhulu kangaka ngingekho wangcatshwa babe ngingekho no ngiyafuna bona kuhamba na Jesu but angicela permission uze ngimkhombe Jesu ukuthi hayi cha ngiyamtusa futhi ngiyamlandzela angicela permission
yekuthi not now Jesu now usase busy senemsebenzi lomgcoka lekumele ngiwenze lomgcoka kunalokulandzela wena ekufanele kuwende haleluya bazalwane yayiveta ke lenzaba lo mlandzeli uthi ke ngicela ukuthi unginike icala noma ke ngicela ukuthi angikhothe njengoba njalo bazalwane uthi ke Nkosi asewungivumele kucala sengiyongcwaba baba haleluya bazalwane hey angathi ke singathini bazalwane sengiyethesa ngoba sibazalwane simtshelile uNkulunkulu simtshelile Jesu simtshelile mongcwele sathi cela usivumele kucala siyokwenda kwekuthi saze sashaya sacela nemvume kubafundisi fundisi ndabe ngeke ngoba kusemele ngiyokwenda kwekuthi nawe nje uya understand mfundisi ukuthi kufanele ngikwende lokho haleluya sa justify saze kuncane sasafaka nje umthandazweni ngosisaya lo yokwenda kwekuthi lokungivimba ukuthi ningakhona yokukhona ngiyanga amen ngicela ukuthi ke njengoba wena understand ukuthi vele kumele ngiyokwenda lokho ngime kancane kuba khona la khona nibakho because kusemele ngiyokwenda kokuthi lokumgcobo haleluya bazalwane sengithena ngifunza leli viki bazalwane kwafika kwamangalela haleluya kuthi ngiseleka ngakhe ngayongcwaba babe Jesu asakhiphi order ukuthi akowelelo ngishela haleluya bazalwane ngiseleka ngakhe ngayokwenda into le understandekanga leti tidzingo tami noma ke leti tidzingo tempilo yami yaonke malanga while Jesu athi be accentuate lokusindi haleluya bazalwane lokho kuthi uyavakala lo mfunzo wa Jesu uyavakala lokho kuthi uyafuna lokuhamba amen but una busy la sesenayo busy amen kusemela be busy ngalokho umgcoka amen ndabuya mbona Jesu haleluya bazalwane lochaza ukuthi lokuyogcwaba uyise kwabonakala kuyiduty yakhe mina ku-interpret ukuthi kusho ukuthi abe first born ukuthi kwakuyiduty yakhe ukuthi kumele angcwabe baba wakhe then le duty imgcoka naye uyayibona ukuthi imgcoka and na Jesu kufanele according to his thinking na Jesu kufanele understand ukuthi yiduty lemgcoka ungazi ukuthi uyamkhumbula Jesu ukuthi phela nawe Jesu ungumIsrayeli uyazi ukuthi ungcwaba babe yinto lemgcoka kangakanani haleluya bazalwane ubeka Jesu eceleni simbeke aside noma ke ubeka uNkulunkulu aside sisaya yongcwaba babe sayokwenda into lemgcoka haleluya bazalwane amen ungazothi lo mfundzi abeveta ukuthi mina Nkosi ngihlonipha kangaka haleluya imithetho ngiyenda kangaka kuhlonipha babe ukhulu kangaka akusiwele ukuthi ngingakuncamla ngenxa sekumele nilandzele wena ngikahle imithetho ngiyayazi ukuthi ihambaphi haleluya kufanele ngimgcwabe babe haleluya bazalwane ungazothi abesola ukuthi ekhaya batambuka kabi uthangamgcwabi babe amen umgcoka abazalwane ukuthi silahlekelwe ngumndeni ngalesikhathi usale ube yindlo ungevani nebakini amen ungevani nemndeni wakho nangabe kuvana nemndeni wakho kubita ukuthi ubeke Jesu noma ke ubeke uNkulunkulu aside ngenxa yokuthi you are making a relationship yakho nemndeni noma ke ubhizi ngemaduties akho amen uNkulunkulu ubita ukuthi simende abe weqala haleluya amen kube ngomane wathi ngawuthi nangibuya sesibuyilele la usho khona ngiyobe sengibethola ithuba lemgcwaba baba amen manje uthi yena kucala lokusho kungcwaba baba kucala then you can fall haleluya bazalwane uNkulunkulu ufuna kuba weqala empilweni yethu ufuna lesitulo lesingetulu kunadodonke haleluya ufuna simende abe mkhulu siyesithina sihlabele umhlabele sithi sikwenta mkhulu wena Nkosi haleluya umuntu ngena umenda mkhulu bazalwane uba yipriority kuko konke
Haleluya bazalwane. Ngalesinye isikhathi kutawuba nesikhathi whereby timo empeleni kwenteka nawe nake ukuthi le timo tibekwe tibe timbili, then you'll have to choose. Bese kuyabhuda ukuthi uchoose abani-ke, uchoose ukuthatha into lehambelana nemsebenzi waNkulunkulu noma uchoose ukuthatha into lehambelana nesimo sakho. Many times bazalwane sichoose lokucondzene nathi, simbeke aside uNkulunkulu. Amen bazalwane. Lesinye isikhathi kungaba semsebenzini, haleluya, kuthiwe sukela nyalo la konzi la msebenzini ngeke kwendeke ukuthi ungasenjepha ngenxa yokuthi wena ufuna kuyokhona so utawusenjepha. Haleluya. Kuleso sikhathi bazalwane ngiyanaka lokuthi kuleso sikhathi sibhizi ngalomsebenzi lesisebenzayo bazalwane. That moment sibhizi. Esikhathini lesiningi emsebenzini esisebenzayo ayisiyo yaNkulunkulu, ayatana uNkulunkulu. Haleluya. Bathi kunye nakwathi ukuthi likhona lilathi lelibambe lomsebenzi. Amen. Then kudakwendeka vele lokuthi wena nase uwaNkulunkulu ngalokuphelele lamandla lakuleli lathi atawuvuka siphenana. La atawubanga ukuthi utholakale wena ubambekile ungakayi yokhona lo wakho uNkulunkulu, because as much as siphile enyameni impilo yethu bazalwane it's more spiritual than physical. Utatibuta ukuthi sekuyangani ukuthi sonke isikhathi lo manager umelelene nami nje ukuthi ufuna umsebenzi ngelisonto. Labanye uyabakhulula bahambe baye emzamweni yabo ngalesonto, but mina ngenza nje ungifuna la ngesonto. It is because it is a war of the altars. Hallelujah. The altar lenganda ivimba ukuthi ungende kuyokhona kule altar lenganda. Amen bazalwane. Na ulandzela impilo lebeyiphilwa ngesikhathi semaroma bazalwane beyithi lempilo uvumelekile kukhonda labo uNkulunkulu wakho lokholelwa kuye. Amen. As long as utawurecognize ukuthi nala labanye uNkulunkulu bakho. Amen. Mawende njalo always well. Amen. Uthi ke Jesu nakaphendula lana aphendula lo mfundzi lo. Uthi Jesu verse 22 uthi kepha Jesu wathi kuye ngilandzele uyekele labafile bangcwabe labafile babo. Haleluya. Ungathi uthi Jesu phela wena so uyaphila. So utholenile and wangikholelwa wangilandzela. Lokho lesekufikela lenyanga kubekele eceleni uqhubeke ungilandzele. Amen. La lo muntu lomtshela ngaye as long as angekhola kuyefana nethufile because uphila kule live lelilana nyameni. Haleluya bazalwane. Kamoya akekho akakadala. Haleluya. Then nalabantu futhi labaselele emuva baphila kule live lakulo na. Bayekele batawuwena lo msebenzi ukhona ukho bayekele batawuwena. Haleluya. Wakho umsebenzi nami ngikunika wona mina ngitheni yakho asewelele ngeshe. Haleluya bazalwane. Na uyilandzela ke lenzaba ngale ngeshe la bebaya khona imisebenzi yefike yendiwa lapho inemandla kakhulu bazalwane. Haleluya. Lithi na ulifunza la kuMateyu lithi manje kwafike kwakhishwa emadimoni lebekanemandla kakhulu emadlodzeni lamthu lebekahlala emathuneni. Haleluya. Kwafike lamadimoni aphuma acela kuyawungena ephingulubeni according to ulandzisa kwamiki. Haleluya bazalwane. Now so uyabona lokuthi Jesu sidingo sekuwelela ngesheya lekasathi wathi nakabona lesizathu sale crowd lebeyikhona leso sikhathi wasibona ingaphansi le crowd kwalesimo lekumele siyowenza kwale ngesheya. Amen bazalwane. Bazalwane ngeke sikhone ukuthi sifune kulandzela Jesu but sibe sifuna ku-entertainer injongo lethu. Haleluya. Amen bazalwane. Ngeke sikhone ukuthi sitamlandzela Jesu sibe sinedingo letinye lesitawufuna kudela kucala kunaye. Jesu noma ngenkulunkulu nakakhuluma esikhathini lesiningi ukhuluma indzaba lethi namuhla, which means le order lakunika yona that moment ungazethi yendeke that moment. Indzaba yokuthi ngitawubuye ngilifunza livi laNkulunkulu ngisaphumula
ngiyawubuya ngifundza live laNkulunkulu ngisayobona ebhizinisini ukuthi iqhubeka kanjani. Ngiyawubuya ngifundza live laNkulunkulu ngisanaka abantu abami ngiyefika. Haleluya bazalwane. Jesu it's like what ukuthi as long as nyalo lo mfundzile kukhona lokambamba ukuthi amamlandzele ngeke kwendeke kuphela. After ngcwaba babe ngeke utawumela kuqala kwendvodzana yakhe. After that ngeke utawumela kwakhiwa kwelikhaya lakhe lelisha. After that ngeke utawumela ubona umcebo wakhe ukuthi uhamba ufika. There will always be sizathu sekuthi ube busy so that ulandzela Jesu kube yinto ya next time. Kanti ukuthi yena namuhla masiliva lelivi lakhe namuhla letinhliziyo lethu singadedikile lokho. Haleluya. It's like uthi Jesu nakikhipha nyalo le order nithi aboyele mesheya nyalo. It means aboyele nyalo. Kude sizathu lesingakuvimba kufa siyakwesaba bazalwane sonke. Haleluya. Futhi le ndlela lesihlonipha ngayo ize nithi bemane naNkulunkulu senihlonipha kangaka. Yahlonishwa kufa bazalwane. Haleluya. Umuntu lomazane salindzele empilweni yakhe alindzele enkonzweni but nakufika uyalindzela. Amen. Lo muntu umkhandle ukuthi akazange sahlale nje angakadzalwa ngishona elanga angakadzalwa. Bakuthiwa kufika seyinkonzo yengcwaba babe. Sumkhandle abambisini uzothi ukuthi nguye. Because ubekasho ukuthi kufa kwababe angaboni. Haleluya bazalwane. Siyahlonipha kufa kakhulu. Umuntu lebesanandzaba naye phela wafa silungela nje ukukhipha imali egcina. Amen bazalwane. Lengazana senimuphethe randa phela but wafa. Haleluya bazalwane. Ngiyakuna ke ukuthi kwenteka kakhulu ukhanza ukuthi umntana bowusenaye ungamnekeli ukuthi ungamneki nje imali yensipho. Amen. Ungamnaki nje wafune kwakhe siqhubeka naye but the day ukuthi wakufile. Amen. Uready ngisho ukuyokuthengisa inkomo yakho esibayeni uthi umuntu omthengela ibhokisi la kanokusho. Haleluya bazalwane. Ngeke ngawitness abazalwane ngabona kuyangcwatshwa lo mncane ibhokisi la 68,000 make lebe bahlala endlini nje i1 room nayo le. Haleluya. Bathengela ibhokisi la 68,000 nana bakhe bahlanganisa bakuthenga ibhokisi wawusina ukugwabula le bhokisi la kentululisi bekusala iglass la. Haleluya. The way that lihle ngakhona angikhulumi ngale ngubo yalo lebeseyilana eTulu. Haleluya bazalwane. Ngenxa yokuthi siyakwesaba kufa. Sesaba kufa kwendlula kuphela. Amen. Then nathi ke lo babe lona ngiyawungcwaba babe because yini vele bekahlonipha baba. Haleluya bazalwane. Lena nyanga kunene sikwela egameni lekufa. Ngenxa yokuthi ufile ngifele. Haleluya. Ngiyakholwa bazalwane ngathi ngumzalwane but ngenxa yokuthi ngifele engilomdzala lakhaya elomndeni namhla ugadzile ukuthi kumele ngiyokhuluma ngiyobika ngane ukuthi uyahamba. Ikhanda sengiyangena esibayeni nangabe sikhuluma esibayeni lakhaya noma ikhanda sengiyaya nami lemsamo sengiphethe leso sigabhathi ngiyokhuluma memukeleni ke bovunganze nami sokutakini. Yabazalwane siphahla ngisho ekhaya ethendeni la sikhona khona uNkulunkulu saphahla sathi sida tovalelisa lo muntu lasafile bese siyasho hamba kahle make noma ke hamba kahle baba. Kajalethi live laNkulunkulu lesafile akade lutho akaboni lutho futhi but sibazalwane ngenxa yokusaba kufa siyakhohlwa nasekufikile kwaconzana nathi size sisho hamba kahle sitshela umuntu ethindeni ngakeva lutho asabona lutho but sikhuluma naye sabonana ngala. Amen bazalwane. Siyaphahla subconscious because sisaba kufa. Athi nasiphahla bazalwane sikhuluma nebantu labafa. Lesingadala ukuthi bayasiva noma basiva but sikhuluma nabo. Siyabona ke nathi sibazalwane. Khathe konzweni sithe kutojabula sihalalisa impilo yemzalwane ahambi. Bese siyasho uhambe kahle make bambala. Amen. Ngenxa yokwesaba bazalwane. But lithi live laNkulunkulu nase afikile yena empilweni yethu ufikela nje ukususa nalo kwesaba. Nekuthi si-understand ukuthi yini kufa. Amen bazalwane. Yebo kubuhlungu I won't lie.
Kubuhlungu kufelwa umuntu lomthandayo uva ngathi uSipho bowusamdinga. But that doesn't mean ukuthi size compromise ngelive naNkulunkulu ngenxa yokufa. Amen. Amen bazalwane. Live litasala ke bazalwane. Lisalele ukuthi sile sesikhethe kulandzela Jesu sifuna kwewelela naye ngashe. Hallelujah. Sikhethe kuhamba na Jesu sashiya imisebenzi lebeyibhekele ukuthi yendiwe nithi. Litasizonda lize sawuzondwa abadala bazalwane labasikele. Bazizondele ukuthi ushiye inkonzo lebengathi thube kuyo. Wakhetha ukuthatha naye wena lo vangazi ukuthi seyikukhanya kanye kule nkonzo lese ikhuluma ngoNkulunkulu lophila. Amen. Akuzonde mbaba umntana uthi ulihlonga ndlebe umntana lo decide ukugucuka ungalandzeli inqubo la yenda lakhaya. Amen. But ungazothi kungabuya lamavi lawa khuluma Jesu kule sathi semthetho athi indvodzana yomuntu. Okay, athi timushe tinemigodi yekulala nedinyoni tinetidlele. Kodwa indvodzana yomuntu akukho la ifihla khona inhloko. Amen bazalwane. Uthi sekwelekile konke let's rather sikhethe ukuthi kungathandwa dihloko nemindeni nebangani. Hallelujah. Sisebancane bekunengoma besihlabela lethi ndamlandzela Jesu ngiyawushiya ngisho nangugale live ngishiye ngisho letihloko tami. Amen. Sasihlabela singana ukuthi sithini bazalwane besibangani. Amen. But ibuye emuva lengoma yakusayiba neminingi. Especially emva kokuthi kufundzele live bazalwane. Yabuye yaba neminingi ukuthi kahle nasithi silandzela Jesu ufuna sibe ready kulahlekelwa namdongo. Hallelujah bazalwane. Amen. Lethe live la Nkulunkulu. Umuntu lofuna ukungena embusweni kaNkulunkulu ufuna atithele yena. Amen. Lokusho ukuthi bonke letinto talelive kufuna silishiye ukuze silungele kuyangena embusweni kaNkulunkulu. Imnanzi bazalwane. Timnanzi to the flesh. Tinto talelive but we have to share. Amen. Silandzele yena. Amen bazalwane. Ungazuthi ke hallelujah. Jesu akanenzaba necrowd. Le timpanze kuye. Uyayishiya Jesu crowd lenjalo. Singagcwala bazalwane lankonzweni. But nasawuta kuJesu ngenxa yaletinye tinjongo. Singedi kuJesu ngoba sifuna kumlandzela. Hallelujah. Udashiya Jesu. Amen. Awelele ngeshare ashiye thina la. Hallelujah. Because Jesu ufuna ukukholwa umuntu lo letimpanze letimile tasima kuye. Hallelujah bazalwane. Kukanengi nalancwadi yaNkulunkulu sidibana khona netimo whereby ukhanza lokuthi ulandela Jesu kubita lokuthi utithele wena tilahle wena. Uphile Kristu ngaphakathi. Hallelujah. Asho njalo uMaster Paul uthi manje akusesini nalo lophila. Hallelujah. Uphile seKristu lophila kimi. Amen bazalwane. Naphila Kristu ngempilo lethu. Inthando yaNkulunkulu kumele yenteke ngempilo lethu. Hallelujah. Amen. Empeleni bazalwane nasivumela thethu ukuthi tisende sikhohle kulandzela Jesu for that moment. Sithi ase sizokwenda lokho. Satan will make sure ukuthi uyadiletha again and again. Nangabe ubanjwe kunanzi uthi ungenti. Uyakunika Satan kunanzi kanengi. Nangabe futhi ubanjwe buhlungu uthi ungenti. Utawumeka sure ukuthi uyakuletha. Akanenzaba ukuthi yini lekubambile. But as long as lokubambile kukwende wangakhona ukuthi ube kulandzela Jesu. Kaninga Satan. Uzujumisa kuNkulunkulu. Uthi hey yabona le mizebo lesenginayo into ingihambela kahle. Kana kusiya ngoNkulunkulu Satan. Because ufuna wena ube peace. Amen. Utokhohlwa ngaNkulunkulu ube peace. Amen bazalwane. Bekathi Jesu ukuthi le crowd le ayisiyo i-crowd lemlandzela ngenxa yokuthi ivela kushoko. Hallelujah bazalwane. Ngakulokune ke futhi bazalwane tinto bekathana tikhuluma Jesu. Nangabe lebe bamlalela beva ngathi abadimukele. Bebamshiya. Amen. Ngithi ngisafunza lelivi
la ngithatha leyo ngibeka encwadini yaJohane 6. Ngiyacela nje bazalwane sifunze ngekugijima. Haleluya. Encwadini yaJohane 6 ngicela kufunze mina ngoba ngifuna kuwenza lamavi. Amen, lamavesi ndofika kuleli elifunako noma ke ngiva ngathi ali relevant lelo ngifuna ukukhuluma ngakho. Amen. John 6 from verse 60. Amen. Uthi verse 60 linyendile bafunzi bakhe lela yiva lenkulumo lathi haleluya. Nene kulandzisa bazalwane inkulumo yenza bayesingwa. Amen. Ben Jesus abaphakele tinkwa badla basutha sebaqala kumlandzela njengoba bamlandzela nanyalo emva kokubaphilisa. Haleluya. Lapha khona Jesu abatshela ukuthi planeni ngilandzela ngoba ngidlitile hayi ngoba ngiyafuna. Amen. Uyabatshela ke thina ngisingwa semphila ngisehlezulwini. Amen. Uthi ke ngaphandle kokuthi umbadle lesingwa lesi. Haleluya. Uthi lapha 58 lesi ke singwa lesehlezulwini asifanani nesingwa lesadliwa bokhokho benu babiye bafa. Lodwa lesingwa uyawuphila kuze kube phakade. Uthi ke verse 60 linyendile bafunzi bakhe. Amen bazalwane. Bafunzi bazalwane hayi balandzeli. Amen. Ngiyakhumbula incebo ihlukanisa ukuthi kunemfunzi nemlandzeli. Haleluya. Ithi lenzaba linyendile bafunzi bakhe lela yiva lenkulumo lathi ilikhuni ke lemfundiso ngubani nje longayiva. Amen. Usho bafunzi bakhe bathi likhuni ngubani longayiva. Lithi ke kepha Jesu athi emhlitweni yakhe ukuthi bafunzi bakhe bayakhonona ngale nkulumo yakhe. Wathi kuyanenyanyisa yilokho. Kepha ke ngiyawuthi nasenibona indodana yomuntu yenyuka iya lapho bevele ikhona kuqala. Amen. Then verse 64 uthi no okay ngicela ukufunda verse 65 uthi ke wathubeka wathi ngiko nje ngithithekini kude lo ngentakini nangakakuphiwa ngibaba. Uthi ke 66 emva kwalokho labanyenti bebafunzi bakhe bamhlubuka abazange baphindze bahambe naye ngenxa yokuthi ukhuluma livi lebona bangavumelani naye. 2 abalikhono lithi bamhlubuka bangaphindzi. Ngakho ke Jesu wathi kulabo lebe bangu-12 nani nifuna nqanzeka yini? Kwaphendula Simon Petro wathi Nkosi singasuka kwesiphi ngoba emave kuphila lokuphakathi akubo. Leli verse leli bazana sivamile kulisebenzisa asilani nalokuthi lize liphuma nje kusiphi isimo. Sesimenza ukuthi bafunzi baJesu bahambe bonke wasala 12. Amen. Bamhlubuka lithi abaphinzanga nje bafuna kuhamba naye. Amen bazalwane. Even the tendo dalo mfunzi lo sacela ipermission yeyokwenda lokunye ngaphandle kwekulandzela Jesu. Ungaze usujustifya sono sehlubuka Jesu. Amen. Uthi livumele ngengcwaba babe. Amen bazalwane. Indzaba yekulandzela Jesu ilukhulu. Nakase Jesu athi asende lenzando yakhe sizochubeka simlandzele kahle. Sibe sesiyakala sikale ukuthi ibingathi kuyasenza la kulenzando yami. Asikhumbule phela bazalwane encwadini yaMateyu kunana indvodza lapha ku verse 21. Lendvodza leyenda Jesu yafike yathi nginentando zangene kulombuso. Amen. Uthi Jesu uyakhumbula lo mthetho lothi thanza makhelwane wakho. Uthi ngiyenda yonke leyo kusukela nje emncane ngiyenda lemithetho leyo. Uthi Jesu ayisosele kunyeke hamba uthemisa ngako konke lokho wabele labampofu bese uyabuya mlandzela. Isilivu laNkulunkulu ayavele yashaya u10. Lithi wahamba inhliziyo yakhe ibuhlungu ngoba bekanengcebo lenene. Unengcebo na Jesu wakhetha sanoma nahambe nengcebo yakhe. Kunekuthi angalandzela Jesu. Haleluya bazalwane. Lisilivu laNkulunkulu khona la ncwadini yaMateyu ku chapter 6 wakhona. Lithi kude umuntu longakhona emakhona
kwamakhosi lamabili. Amen. Kungako kufuna senze isinqumo ukuthi silandela Jesu noma siyawugcwala bobani. Amen. Silandela Jesu noma siyokwela inzando yethu. Bathi kunye lakufuna ngoJesu. Uthi bonke labantu amkhonda bamkhonde ngamoya nangeqiniso. Iqiniso kelinye bazalwane uJesu. Umbani Jesu? Jesu ulivi. Lesho ukuthi iqiniso lethu lesamkhonda according to what the word says. Lelo kukhulunywa livi uJesu mathupha. Hallelujah. Because lithi livi lakhe encwadini yaJohane 1 ekuqaleni abekhona livi aNkulunkulu. AkuNkulunkulu anaNkulunkulu. Ngaye kwadalwa konke. Hallelujah bazalwane. uNkulunkulu kumhlaba wonke udale ngalo livi. Hallelujah. Nakathi nje kube lekhaya bese asebenzisa le livi. Hallelujah bazalwane.